Tariki ya 26 ukwezi kwa gatandatu na 16 ku isaha 12:58 nibwo ikinyamakuru Igihe Akadomo.com cyandikire imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti umusirikare wa Kongo yahungiye mu Rwanda. Umusirikare mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Caporal Mambovel ati amaze iminsi igera kuri 3 mu Rwanda aho yaje aturutse igisirikare cy'igihugu cye avuga ko cyamwambuye amafaranga ye harimo umushahara ndetse n'uduhimbaza musyi. Uyu musirikare yamurikiwe ingabo za EGVM itsinda ry'abasirikare rishinzwe kugenzura uko amahoro yubahirizwa mu bihugu bituriye ibiyaga bigari riganira nawe, ariko aguma mu Rwanda aho rero avuga ko yari yizeye ko azafashwa mu kumvikanisha ikibazo cye. Kapiteni Pascal Nzabarinda uyobora zimwe mu ngabo ziba ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo icyo gihe yatangarije ikinyamakuru cya Akadomo.com ko uyu musirikare yinjira yanyuze ku mupaka muto uzwi ku izina rya Petite Barriere yirukanka avuga ko ahunze uburyo bubi abayeho n'ingabo ati z'igihugu cye. Ati ubwo abasirikare bacu bari ku kazi ati ku mupaka muto ku itariki 24 Kamena 2016 saa moya z'ijoro babonye ati yiruka yinjira ati ahetse ibikapu ati tumuganirije atubwira ko ahunze kubera kwamburwa ndetse no gufatwa nabi n'ingabo zabo. Caporal Mambovel yatangaje ko atagamije kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda ko ahubwo yizeye ko u Rwanda rwari kuzamufasha kubona uburenganzira bwe ndetse no gusubira iwabo. Ati nababajwe n'amafaranga yanjye yajyanwe n'umuyobozi wanjye, ntabwo nshaka kujya mu ngabo z'u Rwanda ahubwo mfite icyizere ko bazamfasha kubona uburenganzira bwanjye. Colonel Philibert Okanzo umuyobozi wungirije w'itsinda ry'abasirikare mu karere k'ibiyaga bigari EGVM rishinzwe kugenzura imipaka avuga ko ibyo uyu musirikare ari ibanga ry'akazi. Ati ibyo yatubwiye dusanga byaba ibanga, ati turacyabisuzuma tureba icyakorwa. Iki kibazo cyo gufatwa nabi mu ngabo za Kongo gishobora no kuba ari kirekire kuko binakekwa ko umusirikare uheruka kurasirwa mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda nawe yaba yaramaze iminsi avuga ko kuri iki kibazo ndetse kandi akanabifungirwa. Kuri iki Kapiteni Pascal Nzabarinda wari ukuriye itsinda ry'ingabo zirinda umupaka ku ruhande rw'u Rwanda yavuze ati uyu yaje mu buryo bwe, ati gusa ubwo zimwe mu ngabo za Kongo zazaga kureba umusirikare wabo warasiwe ku butaka bw'u Rwanda, umwe muri bo rero yatubwiye ko yari amaze iminsi afunzwe azira kwishyuza amafaranga nawe atabona nk'uko uyu yagiye abigarukaho. Ibibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze igihe kitari gito kuva ubundi mu myaka igera kuri 30 ubwo ingabo zahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ex-FAR zahungiraga muri iki gihugu cya Kongo ndetse zikaba zaragiye zinagerageza inshuro nyinshi cyane kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda mu ntambara bacengeze, aho rero zagiye zisubizwayo na RDF igisirikare cy'u Rwanda. Kuva icyo gihe rero umwuka wabaye mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, cyane ko Kongo yanze kwambura imbunda ndetse harugari uyu mutwe wa FDLR usanzwe wisuganyiriza muri Kongo ukagerageza kubuhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nibwo bwose muri iyi minsi leta ya Kongo nayo ishinja u Rwanda kuba u Rwanda rufasha umutwe wa M23 umaze igihe kitari gito nawo uhanganye n'ingabo z'iki gihugu FARDC, ariko ni ikigaragaza ko imibereho y'ingabo za Kongo itifashe neza, cyane ko mu mirwano yose imaze igihe kitari gito ihanganishije ingabo za FARDC ndetse n'uyu mutwe wa M23 nubwo bagiye babona ubufasha butandukanye, yaba ingabo za SADC, ingabo z'u Burundi, za Wazalendo, bose ubona ko mu by'ukuri imibereho yaho ishobora kuba itameze neza, niyo mpamvu bakunze gutsindwa urugamba. Reka turebere hamwe ibyo wamenya ku mpinduka zitezwe mu miterere n'imiyoborere y'igisirikare cy'u Rwanda. Minisiteri y'Ingabo MINADEF yateguye umushinga w'itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda rikubiyemo amavugurura mu miterere n'imiyoborere yazo, nk'uko Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda ku itariki ya 14 Werurwe 2024 yabisobanura inteko rusange y'abadepite. Amavugurura akaba agamije kugira ngo hanozwe imiyoborere ya RDF kugira ngo izabashe gusohoza neza inshingano ifite yo kurinda umutekano. Ati muri aya mavugurura byatumye hari byinshi cyane bihinduka mu itegeko twari dusanganywe, iby'ingenzi bikaba ari ibi bikurikira. Inyito y'itegeko yarahindutse iba itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda. Nk'uko ati musanzwe mubizi ingabo z'u Rwanda zigizwe n'ibyiciro bigera kuri 3 zirwanira ku butaka, zirwanira mu kirere n'inkeragutabara. Ubu rero hakaba hariyongereyemo rero icyiciro gishya cy'ingabo zishinzwe ibirebana n'ubuzima, ubwo hazajyaho rero n'umuyobozi wazo. Muri rusange ingabo z'u Rwanda zayoborwaga n'umugaba mukuru, izirwanira ku butaka zikagira umugaba umwe, izirwanira mu kirere n'inkeragutabara bikaba gutyo. Minisitiri Marizamunda yasobanuye ko muri uyu mushinga w'itegeko rishya rigenga ingabo byateganyijwe ko umugaba mukuru wa RDF azagira umwungirije, umugaba w'izirwanira ku butaka ndetse n'uw'ishami rishinzwe ubuzima nawe agire umwungirije. Ati ikindi rero gishya cyajemo nuko
hagiyeho umugaba makuru wungirije twa dusanzwe tutamufite ati hazajyaho umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka wungirije ndetse n'ushinzwe ishami ry'ubuzima wungirije. Navuga ko rero inkeragutabara n'uw'ingabo ati zirwanira mu kirere bo bari basanzwe bafite ababungirije. Ubusanzwe rero ishami rishinzwe ububanyi n'ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare ryabaga muri RDF, ariko uyu mushinga uteganya ko ryimurirwa muri Minisiteri y'Ingabo. Bigendanye n'ibiri kubera ku isi no mu karere, muri uyu mushinga waguye ubunini cyane bw'imitwe y'ingabo. Urugero ni kuri brigade ushinzwe ubwubatsi yahindutse Engineering Command, yari Military Police Regiment ihinduka Military Police Brigade. Ishami rishinzwe itumanaho naryo yari Regiment ryahindutse Brigade. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite kuri 14 Werurwe yemeje ishingiro ry'umushinga w'iri tegeko rigenga ingabo z'u Rwanda nyuma yo kumva ibisobanuro bya Ministre Juvenal Marizamunda. 24 ishize tariki ya 5 Gicurasi ingabo z'u Rwanda zitwaga RPN za Uganda UPDF zubimirwa mu ntambara Kisangani yiswe iminsi igera kuri 6 yasize amarira agahinda n'ikimwaro maso n'imitima y'abanyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abahima bwa Bwana Museveni. Kisangani yabaye isibaniro ry'intambara hagati y'ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda muri Kanama mwaka w'1999 na tariki ya 5 Gicurasi mwaka wa 2000. Gusa ariko intambara yo muri Kamena mwaka wa 2000 yari rurangiza, ndetse bivugwa ko hapfuye abasirikare ba Uganda bagera ku bihumbi bigera kuri 2, no kuvuga nibura batayo zigera kuri 3. Amateka yerekana ko igisirikare cyafashije Bwana Museveni kujya ku butegetsi mwaka w'1986 cyarimo ahanini impunzi z'abanyarwanda barimo na Perezida Paul Kagame wayoboye ubutasi icyo gihe, ndetse akaza no kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda na nyuma y'urupfu rwa Fred Gisa Rwigema wishwe rugikubita. Kuba abanyarwanda baratangije urugamba rwo kubohora u Rwanda baturutse muri Uganda byatumye Bwana Museveni yishyiramo ko Uganda ifite ijambo ku Rwanda. Muri make rero ko babasirikare bari mu ngabo ze bazakomeza guhabwa amabwiriza aturutse i Kampala akaba ariyo yubahirizwa mu mujyi wa Kigali. Ingabo zari za FPR zimaze kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, icyihutirwaga cyane no guhangana n'interahamwe zari n'izari ingabo z'igihugu XFAR zari zahawe urugari n'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko ndetse kandi n'ubwa Laurent Desire Kabila, aho zari zahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi bagaragaza ko icyo gihe Uganda yatumiye muri urwo rugamba nk'inshuti, ariko igahora ishaka ko ibikorwa by'indashyikirwa by'ingabo z'u Rwanda biyitirirwa. Mu gihe abanyarwanda rero bagejeje Museveni ku butegetsi, bo ayo mateka bari barayasize i Kampala baharanira ishema ry'igihugu cyabo. Mbere na mbere intambara za Kisangani hagati y'umwaka w'1999 na 2000 ni ingaruka zo gukomeza guhatiriza kwa Bwana Museveni ashaka gucisha bugufi ubuyobozi bw'u Rwanda ngo bugendere ku byemezo bye. Ubwo hatangiraga intambara yiswe iya kabiri ya Kongo, ingabo za Uganda zarayitabiriye, ariko ingabo z'u Rwanda zifata bwangu imijyi itandukanye mu burasirazuba n'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo, harimo umujyi wa Kisangani n'ikibuga cy'indege cya Bangoka yerereye ku birometero 12 mu nkengero zawo. Ingabo za Uganda zo zibandaga ku duce dutandukanye ku mabuye y'agaciro two mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa RDC. Ubwo imirwano yahagarikwaga by'agateganyo, ingabo za Uganda nta mujyi zari zagafashe wo kuba zigumyemo. Abayobozi b'ingabo za Uganda basabye u Rwanda kubaha Kisangani kubera ko rwari rufite n'indi mijyi nka Goma, Bukavu, Kindu, Uvira n'indi. Abayobozi b'ingabo z'u Rwanda barabyanga. Icyo gisubizo rero ntabwo rero cyakiriwe neza n'abayobozi b'ingabo za Uganda mu nama yabereye i Goma, yarimo uwari uhagarariye Mwarimu Julius Nyerere, Kahinda Otafaya wari ukuriye itsinda rya Uganda. Mu biganiro yabwiye itsinda ry'u Rwanda ati muraduha Kisangani cyangwa se twembi tuyibure, nk'uko Colonel Akram Hussein wo mu ngabo za Loni yabitangarije ikinyamakuru Liberation mu rukera ku itariki ya 5 Kanama mwaka wa 2000. Nibwo rero ingabo za Uganda zigera ku 7,000 zitwaje ibitwaro biremereye cyane zatunguye z'u Rwanda zizimishaho ibisasu. Kuva ubwo rero rurambikana, igisirikare cy'u Rwanda gikora ku ntwaro zacyo kirasa kitababariye ingabo za Uganda, gitwika ibifaru bya UPDF karahava. Ingabo za Uganda zihatikirira ari nyinshi cyane, abasirikare babarwa ko bagera mu 2,000. Muri iyo mirwano rero ingabo za Uganda zaharaniraga kwambuka ikiraro kiri ku mugezi wa Chopo gitandukanya Kisangani y'amajyepfo yarimo ingabo z'u Rwanda ndetse n'iy'amajyaruguru yarimo ingabo za Uganda, ariko ingabo z'u Rwanda zibabera ibamba. Umunsi urugamba rwahagaze, General James Kabarebe, General James Kazini wari uyoboye ingabo za Uganda Kisangani yabanje guhamagara Colonel Karenzi Karake, ubu ni retired Lieutenant General, ku cyombo amusaba ko imirwano yahagarara ndetse kandi ingabo za Uganda zisubira inyuma.
birometero bisaga 10 hanze ya Kisangani. Colonel Danilo Paiva wo mu ngabo za Loni Kisangani niwe watangaje bwa nyuma ko agahenge kabonetse nyuma y'ubuhuza bwa perezida wa Zambia Frederick Chiluba warukubutse Kampala na Kigali kubonana n'abaperezida Museveni na Paul Kagame bakaganira ku buryo haboneka umuti urambye kuri amakimbirane. Inyandiko y'ibiro bihuza ibikorwa by'ubutabazi mu muryango w'abibumbye yasohotse ku itariki 8 Gicurasi mwaka wa 2000 ndetse n'ibyatangajwe n'ibihugu bitandukanye nk'Ububiligi na Amerika byasobanuye neza ko ubushotoranyi bwa Uganda ari bwo muzi w'intambara ya Kisangani. Inyandiko yashinje bidasubirwaho guverinoma ya Uganda n'ingabo zayo zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba zarashotoye u Rwanda ndetse no gusagarira ibirindiro by'ingabo zarwo bikavamo imirwano ibihugu byombi ikisangani. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kahamagaye bikomeye ubutegetsi bwa Kampala kubera guhoza intambara ubwo rero zasagariraga ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda. Uwari umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Richard Busher yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye zivuye inyuma igitero ingabo za Uganda muri iki gitondo zagabye ku ngabo z'u Rwanda. Uganda ntirakira igikomere cya Kisangani. Imyaka ibaye 24 intambara Kisangani irangiye. Museveni abo mu muryango ndetse n'abanya-Uganda bakaba rero baragiye bahorana igikomere cy'intambara idafututse, bakaba barateje akaga ndetse ikaba rero aribo ibashigisha cyane. Umusesenguzi mu bya politike y'ibiyaga bigari akaba impuguke mu itangazamakuru Albert Rudatsimburwa yagaragaje ko iyi ntambara yatewe n'imyumvire y'abanya-Uganda yo kumva ko u Rwanda ari agahugu gato katishoboye bakaruta muri byose. Yavuze ko igishegesha cyane abo mu bwoko bwa Museveni Abahima ari naho rero bakomoye mu gisirikare, ari naho bakomeye mu gisirikare ndetse n'abandi, ari uko rero mu ntambara Kisangani bajyanye ingabo z'intoranywa zikomeye cyane zigizwe n'abana babo rero bakahatikirira. Ati abantu bakuru babo barakariye Museveni ko yabajyanye mu bintu nk'ibyo, ariko kandi byose babishyira ku banyarwanda ko aribo rero bibazo. Icyo kintu kiracyabarimo ati cyanze kubavamo kuko abana bapfushije icyo gihe ubu nibo rero ati bari kuba bagena bashushanya ejo hazaza y'igihugu cya Uganda. Ati bo bapfushije abana babo, ati buriya ntabwo ari Museveni urakaye cyane ahubwo umurusha ishavu umugore we. Ati ntabwo yumva uko abana babo Abahima babishe, afite rero uturwango rutabaho ati ku banyarwanda. Albert Rudatsimburwa yongeye ko byashyize n'igitutu kuri Museveni kuko ubundi yaramenyereweho rero gutsinda, ariko kuri iriya nshuro agatsindwa nabi n'abanyarwanda, igihugu cye gisanzwe gisuzugura. Ati ikibazo rero kuri Museveni ndetse no ku Bahima nuko batsinzwe n'abanyarwanda. Ati ntabwo bumva ukuntu agahugu gato kabatsinze kuri bo, ati ni nk'ibara. Ku bwa bwana Museveni n'abanya-Uganda ati batarakira igikomere cya Kisangani byagarutsweho na Perezida Kagame muri Werurwe 2019 mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Icyo gihe yabajijwe niba bidashoboka ko Museveni yaba atarakira kuba ingabo z'u Rwanda zaratsindiye ize Ikisangani mu myaka 20 ishize. Umunyamakuru yashingiraga ku bushotoranyi budasiba bwa Uganda ku Rwanda burimo n'icarubozo ryari rikomeje icyo gihe gukorerwa abaturage barwo muri icyo gihugu cy'abaturanyi. Mu gusubiza Perezida Paul Kagame yagize ati twabatsinze ubugira gatatu. Ati nukuri ahari ushobora kuba ufite ukuri, ariko ati nta gushidikanya hari ibindi bisobanuro. Ati ubushake bwo gushaka kugenzura u Rwanda, ati kuducisha bugufi, ati birashoboka. Perezida Kagame yavuze ko yubaha Museveni nka perezida wa Uganda ariko ntabwo ari perezida w'u Rwanda, nta nubwo azigera bawe. Ati bigomba gukemuka. Ati ntabwo rero dukunda abantu baduha amabwiriza aho yaba aturutse hose. Ati byo urabizi neza. Umukuru w'igihugu kandi yakomeje avuga ko mu ngano u Rwanda ni igihugu gito, ariko mu ntekerezo ndetse mu rwego rwa politike ari igihugu cya rutura. Yavuze ko nta muhuza ukeneye kugira ngo ibibazo by'u Rwanda na Uganda bikemuke, ahubwo ko byose biri mu biganza bya bwana Museveni. Nako byaje kugenda kandi ubwo abahuza bagiye baza ariko byose bikanga, biza kurangira Museveni yohereje umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba niwe yagiranye ibiganiro n'u Rwanda, biza kurangira amakimbirane cyangwa se agatotsi kari hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Uganda gakemutse. Hari abasanga rero kandi kuba Uganda yahisemo gufasha imitwe yari igambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka RNC, Rwanda National Congress ya Bwana Kayumba Nyamwasa, FDLR, Rudi Runana n'iyindi bifitanye isano no gutsindirwa Kisangani bikibakorogoshora kugeza n'umunsi wa none.